Corona igiye gutuma abantu amaguru ahira mu nzira. Saha ndakuraho umumotari. Ngende n'amaguru umumotari ndamukura he. Amuwa. Motari. Ajya gutatabaje igihe cyo kimotari kimeze kuri. Haga kimotari. Kimotari uje kiri kuri kwa wagira ngo kiratabaye kira kinuni cyaye wakagira Imana. Sidakora indi moto wakagira Imana. Sasa gisanga imbere ma. Haga kimotari cyari kirasize cyari kinangonza. Sasa cya kintu cyakigi. Yesu mwami. Uyu muntu yabayeho. Yesu we. Yewe. Uyu arapfuye. Kuntu yagendaga nabibonaga. Kuntu yagendaga. Yose ndahamagara ndise. Usu umuntu ntago yapfuye. Yes mana yanjye we. Yewe. Yapfuye. Yapfuye ngo ari kwirwanga yewe. Yes yapfuye. Usa ni yapfuye. Yemwe. Umuntu arapfuye nimumfashe. Usana nakuru umuntu. Nagize umuntu ntabara no kumuntu apfuye. Kamamagare. Namagara polisi ma. Halo. Mwana baye ko nari umuntu upfuye. Rekaza tuwaje agari mu muhanda. Hano ku muhanda hano haziza rujya kunani. Mubanguka. Je mu butaka. Yato mama Yapfuye baiki. Yakije barose. Yapfuye. Moto. Yewe. Moto ni Yewe. Mfashe tumwego. Puta. Mushira hano. izi Meto zavuyemo. isi yangaruka ni task yari imenetse. isi yangaruka yo umuvuduko Umuhungizi. Yewe. Umuntu yapfuye tumuhungize. Yewe. Ndabona rezanzuka yewe. Mota. Bigenze ute? Mwemetse numva. Bigenze ute ko ntanguhagaritse? Ukagenda urukanka bigenze ute? Naguhagaritse ngiye ngo ntware warugiye he? Nene warugiye he nicyo ndikubaza. inkweto ziri Bigenze ute ko naguhagaritse ngo ntware wari kugenda nk'indege. Warugiye he? Fata umuntu ino ruguru arumpamagaye. Hehe. Ino ruguru ku munara wihutaga. Kwari kwirukanka cyane? Nyine nari ndi kwanga kumukereza. Ni? Ndi kwanga kumukereza nyine wabona ibihe twari tumaze tudakora. Nyine uzi ikibazo cyuko maze rusimo ndakora nko mara kugenda kuriye. Imbazo ryishyuye amagabo nenge gutwara umuntu nta bindi. None ko mumaze iminsi mudakora ukagenda urukanka kuriya nyine ubusurungutse. Urungutse ko nyine urungutse. Urungutse. Jimenyere nyine. Niba mugize leta ikabafungurira kibabwa ni muze mukore mwitonze. Mugende mwitonze mugeze abantu amahoro. Uburungutse. Uri kwirukanka ngo mumaze iminsi mudakora mo. Wamanditse wa mugabo. Nta soni. Ubusurungutse rebe y'imodoka ntibaye. Bone murebe nyine. Ubusurungutse. Wagenze gakeya kumara iminsi mudakora byatumugenda kuri. Umunsi wa mbere umere gutya. Mumaze ameze mudakora. None urakunje wirukanka ari akuntu koze impanuka urapfuye. Rebe y'imodoka. Umwaka wose Mukanda ukamamagara polisi nyine bayijyane. Mumeze kumamagara abapolisi moto bayijyane. Ako se wa mugabo ibyo bya polisi njye nyine. Hoye bakwandikira umuvuduko 25. Hari umuntu nagwa. Iki gipine bakikwandikire. Urumva? Kuba bagira impuhwe bagafungura ntibavuze ngo muri kwanka nk'abasazi. Hasoni. Polisi. Aro. Hasi wa mugabo wajyu. Ni traffic hano hafi muri no quartier hano mukaboshya turi kuvugana. Ni mutabara mu motari ukoze impanuka. Ni mutabare. Kuri uyu munsi wa mbere mufunguye akoze impanuka. Ngo yari ari kwihuta ngo agenda agaruke ngo bari kugira ngo akuremo ibisumbane ngo amaze iminsi adakora. Nimuze mudufashe rwose. Sawa. Hoye warambwiye ngo yiruka agiye gutora umuntu ngo kubera ngo bamaze iminsi badakora. Ngo amaze iminsi badakora nkare kugira ngo akure mwesheke ngo agenda agaruke ngo akure amafaranga menshi ngo inzara yari yarabishe. Umva yarari kwiruka nka kurusha indege y'intambara. Kurusha indege zo muri Amerika z'intambara. Ariko arapfuye. Afande muze murebe arapfuye. We yapfuye muze murebe. Sawa murakoze ni mutabara rwose murakoze. Sawa. Sawa rwose.